dan ku capang ngademu kadamu ni soalinin makin caritane sampun ang malih bawa sange kawin tenan atmu nisani kasengsaran ering Tegal penangsarana sani mangkin iring carita yang sani mangkin kawin tenane sani tiosan ring neraka loka botarune ring neraka satu yang mangkin kawin tenan ingyan ni debotare sani nyeneng ring neraka loka Soang jogor manit mengaret inggih punika ide sani mapesengan soang jogor manika sedak yede gedeng kilin kanyekan wenten penangkilan sani pedek majeng ngering hidung bogering benecing jajar nangkilane ebek cecel menjajar-jajar pada pedampiak sami punika malinggih ering bencingah sang suratmu warawi
Wenten taler irike sane nyarengin inggih punika sane mapesengan sang Suratma miwah sang Wikrama. Aku pada ya malik taler wenten sanik ka mapesengan sang kalau pada punika malih jogor manik mangandika raris membau si deswang jogor manik ering pesamuane punika kemamon pada kejar dewa sareng sami akitu masih paman ajak kejangan nah kentuki jadi nana dong jentu pada cingakin dewa ajak mekejang ngatmu teke tanui langit nan tentu cingakin atmune pada rauh megerudugan cara ombak pasih kaderase bes kliwat liun nyane tuan jowi langit nah ngarapi wang pacang milarak kejar dekei mai mabekel pale karma nyani pelih nah ini janis sing jebungan iya lakar kena pemari danda kesakitan iya ajak kejangan dosa nyane tanah gigi
gede pesan pelihnya nih tuh awanan ieu kecak-cak kebayang-bayang kesakitinnya sumah war-war wikramu keraris digelis masaur sang ware wikrama sambilnya menganggar pedang sinambi nganggar senjata ngaud kelewang kameng-amengan bangun tumuli menyeri jeg permangkin ngadeg ngelantur ngelur ngegawokinnya kal sempal pulang kemarin kawah geni jege bakal sempal pukang-pukang laut pulang lab-lab ditu di kawah api ini aneh mengabara-bara sang suara demuh Kurura kare timwalin mungkin malih antuk hide sang suratmu ngerak menengkik mimi dewaratu aing kurura kare munyin ngabakin gumi suaranya nih keras ngempengin ngebekin jagata pocang apa titia cek bakalang pahit eret kepungsang pangsing baniang tuh pulang ya merenggo kamu ke suban nikitu lantas selempungan kamu ya ke kawah camere goh muka ni
jaga pacang kalisetin wakal set bis berulangin ya wangipun jengkang ngantuk dia menyakiti Jek inel jumplang jumplingan pangkanting lempang gitu kelban yang nyakitin ya dosanya nih berada pisan maring lemah gede pesan dosanya nih buan gede pelih nih melaksana tugasin nu ieu ditu di merce padewa ngawinan patut sakitin nah mawinan ieu patut naur pelihnya nih dini mulu patut ieu lakar kesakitinnya pun keupahnya untuk mula upah anak yang melaksana pelih di kumini cani dini ya mula muponin pala karman nyani kesakitinnya dosanya ngeluarin mana maimuh dosanya nih bes keliwat demen ngulurin ini nukang demen kitanya nih ngawak dan jangkeyangan sepun ke sarwin yang kering sapunika ide sang surat membaos sinami pemargine dangkarak tingkerik malengan dike sang jogor manit mangkin malih membawa ide sang jogor manik sadengelur kabinawe ngares-resin manah lamun kitu kemu kemah
Yan subuh saja kita nani jani paman bang menir tugas. Kamu menjalan paman apa ngengala. Tepak tengerane gelis nenengalan tepak tun tetengere gebuk kukule ngapang pada teke angun nauhin apang preside pada enggal rauh Pulancap betara samian wih peserantap rauh betara ni mekejangan ngetusani munga kadari sampun kapituduhin oleh Hide Sang Jogor Manik ngeraris gagesonan utusane punika pacang mungaha maring wandire kulit mengembut mangkin munggah kering kayu bingini ngeraris nepak tetengeri kul sampun maswara bulus pinake cikne dedauhanna mabiayokan munyin kulit murira biayuhan suaran kukuli bulus meberiak ramil pisanan panenjaki rawu pading serantap panjaki metu pada peding kerik eri wus miragyang suaran kukuli bulus sami pada saya gerak wenten ngunus pedang suami sregep mak tegegawan wenten sani ngaud klewanga wenten manganggarang
Yos wenten daler sani nganggarata wenten nguyang wenten daler sane sebat nguyang tungket pangeplukanna mengarbakas wenten sani ngangarang bendulan blakas wenten tumak wenten keris wenten sani makte tumak taler wenten sani makte keris maindahan gegawane sani baktanenga samingara suryak ngonjangan jagat suami ngelur manyerit masuryak ngantos magonjangan puniki pejagatane sarwiya dangkara keding wijah sarwi lampahi dangkara keding kirik ngegang senjata suami pascat nyinahang kewagedannya nih erikale molahang senjatanya nih suang-suang galaknya memakpak dulurin semogalah kadi macane sane sampun saya ge pacang nyagrep paburuannya nih kurang mengeras rasen
linawe kerure kare ngegawokin ngeres-resin manaha gandugi kocap ring purian suang sepi soake wonten eri antukan sami pada medal punika mawinan kocap ring jero purian kahanan yani suung gamelung tan wenten sapa sira kacarita rawa kering tegal penangsar cerita yang mangkin eri sampun rawuh wateking cikere bala sami ring tegal penangsaran sang jogor manik sang sani dados pamucuk kirike inggih punika ide sang jogor manik raris ngawet wang suara keras mengelur ngudah kemaman paman pada cikar bala kingkar bala ajak mekjangan jani subuh mapan negala nanane subuh madan panumaya galahe lakar nyalanin apa ane dadi suwadarman iragone ya merajaya natmane sami lakar ngencanin ni wakang pamidane tekening atmanene an mekejang dosane corah wirih parilaksanane ane corah entu ni mekade iya temokane ni jani ya ngatemu
moni melaib mangil-ngil mimire ratu katmuni pada pabresat melaib ngejar ngetor awak nih pejelujut antuk nana jerih manahnya nih jadi pacang keni hukuman oleh para king kare bala nih ya.